So, what's up mga soy? Really, nigga? So karon, New Year karon. Wrong. San oras? San oras ma? So, alas 10 na. So, 2 hours na lang. Ay, 2 hours. Okay? Lagi, 2 hours na lang. Ay, mga 12. So, natulat na. So, I just wanted to share our food here. Good health. Na, muna mo mga food sa balay karan. Na, yung Canada. Wala. Mga maorid niya mong pagkaan sa balay. Ini. Nilid siya ni spaghetti. So, dagat ka ng spaghetti. So, ang sasarap na mo. 1, 2, 3. So, gubot kayo, puro skok. Sa marat to. So, gulat-gulat lang tas sa kuwan karon. Kaya na may countdown. Maran eh. Among country ninyo kayo. Kaya kami cameraman. Gulat na lang yung tani magsaba-saba. So, I'll be back. Pag alas 12 na. Para dito. So, bye sa karon mga choy. Bye. A few moments later. So, karon mga choy, magkatakanta na lang sa talita. I changed my mind nung ko. Magkatakanta ta karon. Sige ba, kanta lang yung punta. Let's try our best mga choy. Let's go, let's go. 1, 2, 3, go! Lagi ang umulan. Katong lang, grade ma. Tara, kani. Parang walang katapusan. Tulad ng pahirap ko ngayon. Parang walang umbay. Sa kabilang lahat ng aking pagsisikap, nalimutin ka ay di pa magawa. Hindi naman ako tangan. Alam ko na wala ka na, pero mahirap lang natanggapin. Di na kita kapiling, iniwan mo. So my father is the next one to sing. So let's sing. So that thing. I have opened those stories. I live a life of return. Waiting for a day when I take your hand and sing a song. Maybe you would say, "Come live with me, love me," and I surely still. But I feel I'm growing older, and I saw that I have song. They go on distance like the sound of the one who's going round. The days I'll always be soldier for two. A few inches later. So, what to say? Ang next na mong kanta is akong ate. Tanata. Blackpink in your
10 guitars ang iya tuto. As melody beneath the stars, my 10 guitars will play a song for you. And if you're with the one you love, this is what you do. Oh, dance, dance, dance to my 10 guitars. And very soon you know just where you are. Meanwhile, Sa moto ilang pagkanta, gabi ko. What the fuck, man? So, di sa singer, di sa di sa kantatiro. Kantatiro. So, to. Gabi ka ilang pagkano, kanta-kanta. With feelings kayo. 10 dollars! Like that, like it. Then my father also. Papa po, ngabi po kayo. So, tanaw na to, i-check na to itong my second brother. Second brother. Siya ang sunod na pangkaduha nga ni gawas kay mama. Tanaw na to kung sa ilang dibuhat. Hey. Let's go, let's go. So, nara sila dire. Tada! So, natulog ra akong iso ng iyang asawa. So, ipangkapoy sila. So, ako kara siya. Say hi to Che. Hey, brother. Say hi to my vlog. So, di na nato sila disturbon kay natulog. So, let's get back to the time. Sa oras. Sa oras. Sa oras. Sa oras. What's time? Alas 11 pa lang. So, napay 1 hour. So, 1 hour pa itong mulatan. So, maglingaw-lingaw sa midir karon. Murag ipon kanta-kanta din. NANI?! お前はもう死んでいる。 Happy New Year! So, nata alas 12 mga chill. Sabay to sa tong 2020 New Year's mga resolution na to diya. Ambak mo katong mga gagmag-hide. O magsaba-saba ta para mga wala ang malas o mga di mayong mga mga elemento. Di mga negativity magsaba-saba para wala. So, mo to mga chill. I'll be back mga alas 12. Patanaw na tamon sa mong ginabuhat diri. So, mora to kanta-kanta. a little longer than a few minutes later. So, 15 minutes na lang mga chuy. 15 minutes. So, let's go! Let's celebrate mga chuy! So, let's go, let's go, let's go. I would be a girl with you all promises me out in another life. I would Done. make you stay. Really, nigga? The one that got away. The one that got away. So, 15 minutes na lang. Woo! Time machine. No. 15 Can minutes. replace you in a million dreams. No. Hello, Manishoy. Isang taon. Kasi siya kay dancer. Oh, what was being found better?
Whoa, 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 speaking love of mine. Miko, sige laglaw-lakaw. It was at this moment he knew. He fucked up. Alang kay gigutong bangko. Hey! Ano natin? I feel so unsure Mana, tama na, tama. as I take your hand. Leave Happy you there, yeah, Maya lang ang oras. Sana pa. Hoy, hubog. Wala, may ganda. Much later. Sige. Gusto ka? Mga Dear MOR fanatics. So, manatok United. So, followers natin sa mga social media Thank you very much. Let's go. Support yung mga Kung siyempre, brother, undefeated niya para itong sadsad, grabe. Tulata lang to. Pina-request niya. Kikita sa 1,000. Asa na sila, yun na kayo. Asa na magsugod? 9! 8, 7, 6, 5, 4, 3! 2! 1! Walay pa boto. Tumara na. Happy New Year. Pa, Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Perdão. Daniel. Daniel. Happy New Year. Daniel. Really, nigga? Happy New Year. Happy New Year, ma. Happy New Year. Happy New Year.
New Year! New Year! Neko! Nahadlok! It was at this moment he knew. He fucked up. Cardo! Si Cardo, nahadlok si Cardo! Cardo! Nahadlok si Cardo, so next to next! So, Happy New Year! Woo! Sa gawas ka na! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Sa taong New Year. So, sana kayo. Kaya nag-celebrate na. So, Happy New Year dyan sa inyo mga kachoy. I hope nga lipay ka mo diya karon. So, sa karon nga 2020 atong i-celebrate o atong tabuan ng 2020 nga maayo o happiness. Thank you sa pag-subscribe. Don't forget to subscribe mga choy. Bye-bye. Bye-bye.